na ama saa nyoma we nyina ekoso because owo for what it obey nya de so obetimi aba abonten abeka nsem we e dia fa na de sa kwada na krampo no wo bu adi obo no oni bi mfa emma na eja ene eye ne na se de ye papa no mo ewa ha no ma ye no wo mo starting komo yi de na je yentimi entwa emfa wo mo ho ye no wo mo ebesan atoa eye eso na enu ti no ya professor las me de eba eye wo so wuti abrante na nsem o de ababetu eye edwe ya de nti amaga na fododo na ani abre ne se ade ya beto abonti akwada bi ehwe no no so akaka se oh na je se okra tumi ku ma me krampo e de yesika dure mani eyeye ukun papa e de yesika eye de eyeye because of say eye de ya wo na onu na wo de ba ye nti se ukunu na wo oba no wo de bebenya eye wo ho a boni bia enyede ennimu abrante yi ensem yi de na betimi aka fa ho ma me enko hira me beza chia wa tie fo dem okay asaba abrante ne kan very dangerous very deep okay suma sempa no abrante na kan no na wo fa say ye tra bansa na abrante ne kan no uyo obi adwene ku ache ye ba dwere mba abeti za san na abrante ne kan no ogina bibi so okay what you say ebi a depend situation akra na fam nti o de ka sa se na o kan awofo bi wo ho no ma o man tete o ba ye to the stand say tabo munye bi no mama akra na ndi de taba bi wa na ka so ko mama akra na feel no o mama akra na benya sa okay iti akra na so nyina du ni mpanyi fie so akra na fa ye mo bre o fasa sam yakoba ma bible say mama bi tira ase what I say na bra mama ni tira so hu se ba bia ba du de mama no benyin se o bible so fa ye funu mama na fa ye funu to the stand say ye funu na krita no say ye funu na so ne bo pa be mo ne fa ye funu dware ja no be ma ni dware pa mama na fa ye mu fa ma nem to wo ye no de yahudi din na to akra na fa ne jabes what I said it's akra no so be fa ye mo akra na be fa titi mo akra na be fa ma nem gram nti sa hwa titi akra na be fa the same no can tell so kwa diskadura obaka kwache okay because of your situation nemu pa na 40 ka mu microphone no musi so nyina yeye o ma di ye range over mu twibi ka da makoma so pa no range over o mu twibi o mu kill 7 escalade di o mu twibi ka papa L3s o mu dam no twa ne fafo no musi so ka say me ma me bom abro me ma me fa ben siye me ma me timi fa man ti ma pom watena bia because okay first Samuel chapter 2 verse number 6 o say ready mo bidi yan ready mo bidi ye what I say into akra de wan twen yan no say da bi ye di na o say bi di bi okay it is me ma me kura me ba ba bidi ye ne 3 months kura ambo say ma ye okay ana ma mi ni madafu bi o ka kira me say kojo on ma say ma me ka tell na me say da bi ka kira me o say me ma me ka tell say me ko nyeska no mo ka say me fa me fa ne ma me ne mra on fa ne nko okay mama ni ka tell the bani plain say baby o no it is an bani kwaya de na so mo ka so mo fa on mu nya mama no fa ne nko wa ka tell akra da akra na so nja akra so ko baby no ko peska ne ka tell fa mama bra ne mama America Canada say hesitate se ne kra mo ni hu o de mama ne ko it ya won ko fo bi wa asase so a o ma bo mu pro mu po o ma bo mu tri mu po am ye mu tu mama to the sense o mu tutu so wo fo bra ma ne wo fo wo ha ma nam no ma me ka se me chiro me bank na fofo no na me da circle overhead okay e wona na me da na me hwe situation me kom pa sata na fe no do rice ya do rice sata na fe no do rice aba okay no do rice na me ko twitwi chance m okay me twitwi chance ni wi a e de ni obi adi ma na ka no ma prepare ase na me good bom ma kodi okay ti hwe ya wana me fom pa na se ye baby adu die me hwe ya me fom nyama na me fom pa de ade ta me nko pesika duro bi na me nyade me nko de sata me hwe sutu so na me na me ko akro no me ka se me fom ma me mra me de me ko okay because my ye desperate okay what I say no my desperate to the sense say bibi abeka so hia bia me de be den baba it dependent situation akro na fom we dependent amane ne o haw ne sasabo akro na fom e dependent so pa ne amane da sa abrante ne so ntia edi ma na ka sa asem o ka wo mini ani o want ni nkan kire se ni ma me ka mu kura o mfi ni ma me okay what the ya be dia ya ma me na say ani o busan so ma me che se o pa cho ko se e o kra no be choki ni mo e di bia ma me na hwam akura na die me se me papa nhwe me okay it se me papa me ko ya na ka che se me fa me papa mra be dem papa be ko e dependent ya won na amane me ma me di me fa mu e wa wale ase okay what I say if you are sabrante no kasa no if you are mama no share mama no share na anko ye papa ni ade to wan kan papa o kan mama papa ni timi share mo friend to the level bi a papa na kuma to so hu sa akra na me hwe ni de at the end of the akra na ba be that baby e mama ni si ni kwan so ma on hwe mama mi wo mi si akwa
o so papa ne do a so ya ade na akora no bra akora na so papa n'anim na so be konkra na akora o ya ba no ma ba bi o kwa nya ba no ma kora wa wo ye mba no wo ni ye mbotimi tan to the stand say mimi wu maame na so ya maame na ka so ka kire wo ba say wo kwadwo be bre wo adwo be bre wo yesa se me maame no me to biane ma wo di da me maame no me to biane because wo maame na wo so di nsira sem ka wo maame na wo so because me fruma etua wo die mu ntu ka bibi ya me so adwuma ntu maame na wo se ka wo kan sem gu akora no so ma akora no be pega wa abdabom e dependent sem wo maame no be ka kire akora no kwadwo de be ye o ka wo be twibi kwadwo de be wu ba ba ka kire ba se manifesto akora di mu ba ka so wo de be bre pa wo kwasi wo adwo be bre pa wo akosia wo be bre pa enya situation akora no because wo no masem abeka no asase asom. What I said, it is that time my before and after papa phone, you drink run the bed, that's a dim running for to do a Juma cry and Paman Coran. Who's a crown coast could never be able maybe me ban the wood, I may have not some that's a me buy a coast could never move the ban or do their level, we are also called a winner. Me ban a cocoa, man, to spray, remember to display a good bag. I go see how quite well, not for no more. Oh, I mean, true. On the top, well, not for no more school spirit or they are what they show you know to be no go back now, so cost you know your business. It's a credit and when you need now doing your business. Business mind. Now doing your business. And that's when I can go poor bit the Copeska Debbie. Joe, I order for your best sign about I also. Reverend, who said what a cool fat plans to be pan a year a one. Dear, who a order for a king. And I'm your dear who come one. I say, Wabusian now, I will for the Waffle Munti. Na enunti with me ba bonten be ka say e dru pempen so bia na so akwanya be da ko say minkumi maame minkumi papa kra meku na ne se for 3 months na medisika na media na akwada no all kasa assembly no den ti na ma na kasa say because of yawa wa famunti no wo de ho etua yawo maame ka ana wo papa ka maame sanchia omojoso yeah wa hefo no ne etia ne se wo hu ewo bia ne senior one ne maame anase na wo for relationship ye de etie senior di for di kankan na de a wo bia se ne se wo tra wo for nche ade we ma stadium wo tra wo for nche do situation bia wa hwe ya obetime nya hatred bia ye den amom because awo for omunyi no mo ye den omo sesa okay. There are some things bia when we say you are a modern guy and also you are a modern lady you remember what you want to go through but if you are for no a sign 19 and here dream bia the dog with me yan ka say hey ade we men je we say enebere mo so yan mabru no ade we ya ho ne say yan party atia 1 2 yan pe directions and 3 yan pe say e bia men ko ha you say men you say ade you detect yan ade ye chikura ne so be share so okay. The America what I say, and to no boy no with me reading was say, no mamma tete me, papa tete me, and the idea of cram across and I be free, mamma be free on the idea, and I said, mamma be free on the idea, but what yes, I did, and as maybe to say, the America what I say, and I too, I did also as I said, I will fully be shared. Obi ohonoma o wasika pa obi ohunya dia pa obi ohonoma o tie ba obi say o de ne ba akwakwate no bi nchen obi sana no akache ne se me pese akura no e fan tete from oba mi o mese no anase me bi say obi say akura no akọ inherit different lifestyle obi okwan e bia ne pa ya ne koda no kura no nso ni adaje e hwe oba ne ma enti oba ko fa peer friends bi o ombe kan kwasasem ne ene nyoma body bia ya den akache no Monso onam ho ana afi na brabo na asesa adibietie frifie kura afi wabe nipa bia asa hu die ne nyoma ya den asina ne so aye ne de enti asa na sa kura no watch no abrabo foforo enantie enti no ko ba bia na esa se only mother love one only father love one enti no obetimi ya de ya den tese ope bia ana wi ase so ade hu ese hu ne so bia ne lifestyle obi wo ho natural de nankasa nyame abone natural no wo yo obi a se papa titi yo se papa titi yo betime ne papa na mama ya de akwaji sikadro party ati and we bon so no a e bia atiti ni ye pa anase ye dinani but still mama do and papa do ya de e woni mu enti obi a lifestyle e different party ati enti no as to say bia obi be ko no ade ne mama any one aye efie tete 2 ebi won so na aye onu akasa ne personality the lifestyle kasa owo no and 3 obi so on so akofa na mfufuo bi influence na adibiete no
every nyoma bi ama na ko different life okay aha sa nyoma no etime ma sa nyoma no esisi pa awa brabo jo na odifo we dey me ba eye wo so eno ye hwe ye abrante ne nsemo de bebetu dwedudu na hu ni se sisi no ekwan ya sisi social media no ababa bedura bibia ni ane ye de eto no nyoma bi no mu ho no ma sisi ye mane emabunu no ewo eye ehu wadwenche efa ho ne se ma me say social media na be say okay we can intercept na social media na be say cause social media na be ma yeso ye nimdie atraso okay social media ma those days a social media ni all na your lifestyle to say okay and then ma bia na hu social media and no ba bit me nu fu keke otimi yi na sabe o yi na ono de betu Facebook o de betu WhatsApp o de betu Instagram e fa no bibia ko social media ye hu say nimdie ba nimdie wo fom okay what I said it in never be one ma akoya too much e wo social media so ti say o ya kwala na so o ya pani bi na ko do social media so o hwe bia etimi influence u free nyema bi mu okay etimi se sa free nyema bi mu ma be say akoro kita school oko school no kita fun wo school na say u akora na hwe so na ko sabe o ma no da sumo na so ko wo bi e fa se pono social media so akora na hwe pede na be ba obaka se min bien hwe because e bo hate me up cry as notification obaya ba no so akohwe bi na akora no so e di influence no so no hu ko be fa so ni omo yo ba beda oni we be ese oni we be ese oni be we ese nti akora ba ko pe no betima ko hu se I mana bi ye we mana bi ku obi o try go se me de me ma me ba menya sika me de me papa ba menya sei me de me nua ba menya sei akora ti wodi ne na fofo so da ka mu school mu na fofo so kita papa omo ba papa fo be sra mo kita milk di ka sei on so any fe ne ma me nya ne sa ne papa nya ne sa it is a kwam bi o be fo so be ye mo no so be ye ade e be ye fe no be ye ti sa ne ma me kro de ne ma me kwa kwaje okay what I say social media ne ba be say to the stand say ene real in pay for no to o social media so mo because obi one man na dey kita no form to the stand say social media say wo hwehwe mu nsi onya hu social media dey bezi bia na oye but man Ghana na ewo mu no Nigeria for net me fa won to bebe Nigeria for very wicked so man Ghana okay nto bi person yo bi o tin ko for bi free outside country Benin Togo Cote d'Ivoire ba do be bibi wo man nim na nipa na sa akọ because o man Ghana wa komapa ye do enua okay wo do ade ayi obi kro ye tso ma me ti we mi ti me fa me maame se me de me maame ko je aduro ska se de be di me maame na me bra ba hwa no it is se me de me maame me ko je aduro a ho bi na me ko hwa no ma ti ba me ko hwa no ma ni ye because ma ti ba ye free afuru ko ma de kita na nya pe ana nya ko ponto si o de nya pe na ko pon sira obi na ko pon obi to fom eti bi a me nshira no eniwa okay ana se me nshira no o a me maame na me de ko hwa no okay ama me papa na me de ko hwa no enti me maame me di nshira ko hwa ana se me kokumi maame na me de nshira no ko hwa bi foforo okay what I say step mother we step mother na me to nche kwa the end of the day kwa me for so me twa me maame step mother me twa osa yeah it is a me kwaji ado na kasa fa wo me bra me se am situation na me ne dia akwa na fom ti akwa ne kasa obi timi nko no situation ka obi timi nka bibi keke so bi ba ka bibi ani ne se se na the friend bi to bo abo ne se bi so akwa ne ni ti o kasa ne ti wan ka ne papa wan ka ne nua wan ka ne ofa wan ka ne sister bi a o ka ne maare ibi a situation bi a ma me ni fa o ma ni bi a ma me ni fa o ha bi a ma me ni fa ko na bi a ma me ni fa akwa ne ni anye okay what I say nkwa bi timi fife because of mama minti yo enti na me niare ka do si nkwa na ya ba yempe nka wo ka ya nka kra bi na ebu afu no obe pakin no ma fi ana busa sa akwa ni fife a wa na no ko bo no e na mfo ya o no ko bo na afo bi o ko no na afo mo no wi o mo no nsa enti definitely akwa na mo no nsa do ba no nsa bi o mo tutu o mo to bi what I say nto mo busa say e bi akojo me betra mo ntie kwa be so mo fa so mo yeye me me ma me na kwaje yo wo se me ma me awu manya sika okay it also all wa me kwa na o ma influence up to the sense that be o mo de me o ma me na kwa yo ma ye me so de ma me be ko na me susuma ye odifo wakasa ye pa na ye bre no aya ye bre anisa reverend se enkofo bi ba bontin se be kasa ense wi adodo na susu se wo mo be ka ewia ma ye nja na tira ye ndi wo machi ne ye mpe wo mo ne nche wo mo wo hu ne se eno susu ebe bo ana mama that's na o ka oyi eno anu wi na mpacha o de wo futuo ni wa chira kwan atu edwa ede amai no telephone number okay but that's be great ne tell you say you betimi apro me chira kwan achiom very best okay
Sanka yem pom me chira kwan ye chiom nye se ye be chiom ne de o makose sa ne be chiom ne de o mani ye be chiom ne ya chira kwan because uchi ni para no wan chene de onya okoba osame ye de same thing what I say but Ghana ha say no de mitimi mu se omo ye bone no omo a ye mpe de omo ye no omo no muska ana Ghana ha wanya me na me be ka chira o na nya o na be ka ye nim se bribery and corruption ye cry ba be first anisa what I say and this nipa no so ka se yan chiom pa me yan hye mra se yan chiom de ba biom se bia yan ko yan timi chiom mu ye da da bia ru be wo man da bia go ade a how man no yan timi chiom da to bo se ase ye koso ase ye ba fam ase ye koso ase ye ba fam me ha ni pa wo man sa what I say ade a ye di o man nya bebre pa no say instead of say ye dey mra be ya de ne ye jai nyoma bi a chiri die no da be be kwa diska na yemo nipa na chese nke chiom ne ja om no be be enti chide sanke yemu ya ne ada ho ne ya nyoma bi gie ane sa nyoma nke ne ya adwuma anka Ghana nke be koso nka na ye be freelance ne baba ye first okay yo we do for now we dey esen wo futu nsem a we dey ema eye emabru ne de obetimi akade afa eye LGBT ensem no ehona we dey we chia kwan sorry a wo any ebiom so telephone number e bia no obi be pese wo ne wo betwetwe eye enkomo okay but that's Minister obi biara o hwem bia na etie ne se asem ba akopɛ ene nsem yenu pɛ na meka kire mabru ya hyase e bobre ade ba akopɛ na fa ye dwuma se wakoma wo soro a ese se wo mu se ese se wo take decision se wakoma no so wani gisesen kura na ese se wo mu se no so ese se wo take decision because nipa is very happy wa brabo mo otimi din kwase asem aya nipa so ye very annoyed and as very angry so brabo ma eno so otimi din kwase asem pacha dia me ka wata se nti asem a me di ja emabru no afen so se o pe me kira kwan a me wo abrekuma ho na me ye me bibia ba bia me kwa so no so ye odifo ben yo ko ya wada ya mpa bo kwasi ada bia so bra na be encounter ya me honhom ne nya me tumi a e ya djuma kase pa ho me number na me di to 0245 164 100 0245 164 100 yo Reverend Yena na kwasi bedi akonyame enshaw odifo we dey ye di yenkomo no esie no afuto be na de be ma eye mabu na wo mo ehwe efa sika wo mo pese wo mo pe wo mo enya no eye entemne de obetimi aka de afa eye LGBT ho kakra na wo de wachi akwan e no telephone number so atu ma me yakopon shira nsema ya ka na nyina no ama odipa bi amfa ne tra because very dangerous na koso ma me pese nyankopon abodi afefe hwe nyankopon se ne wasi abo si afa nyankopon abo ahwe osuye wama de opon sako wonu de biara da anopade echew wo sori firi amane mu sori firi ohamu abusua sasa wo firim ensopa ebda wo so wo firim yawudi bia wudi bia wo firim ne nyankopon ahwe so edenti na wo ma nyankopon asede anasa afade a wakanto wo emam na sabe twedi ampo nyankopon ye ofefefe wo se wo de onfa ho nkoma bema onfa ho nkoma oba ono yonko ba ane beda mame moyem so kakra wate mame moyem so bema moyem so so yo yonko bema na akoda tuhofo oya sade we ya tuhofo kokotodwe ni na siri rede se rede nyankopon onfa obo ne nchew na dakwa miewe uwa ade wunya situation bia na wu ko asamando a bo se dabi bedin kwasasem bedin kwa hezikani ni Lazarus ebresi kani no wo se baby adu den ka mahia Lazarus mane di nsuo keka beka me katrama so no wanya dumdu asamado a ukokirem na ukokirem na nto ya ho na be hia moche na wo so ya mabru na se wo di brisika opesika wa brabom wo pentam ahunya de wo pentam na botre fa nsa we eye adwuma firi se Bible say nsa enya adwuma ni endidi bomode fa wonsa we eye adwuma na bomode pe bibia e beko wano anopa sole wo de obedi wo de obesha mane sombo fa maw na fa wo se adwuma wo yim na problem bi da so na sama ne bi da so abusua sasa da so no me ne enso pa da so a me number eye ba ko pe eye 0355 66 37 52 0355 66 37 52 me patro o hwehwe ma chire kwan ya eye ba ko pe faka wo firi kanesi wo firi dua ba faka kasa wo ko wo si kanesi unesi first right kanesi first right buso bia se upe bubu asi Accra Academy opposite wo main gate no opposite wa ehona
ɛda Wednesday bia me tena bre tena bre so ehwa mane ehwa ha no enso peda so me yefuru so na da kwasie da so ɛyɛ dɔkɔ traffic light NS Camis abrosan no so ana me sunsun nyema nyankopɔn hyira no mi adom promo bi God bless you. Bye bye. Yo, Odifo ye beda was never seen for ye DAC no adwenture ne comments kakra ba ye no mumfa me fan to dwane fa NC Eric Asante de boss say nice program Joe Louis Agno say nice looking oba pasika yo nyame ensham or say greetings from Dubai, love you all. George Perry and so the about say because we are not enlightened much, we hold MPs in too high above even God. But wait, soon what will happen? People will run without their pants on, but there will be nowhere to hide. Or no so ne dear and no na abusuan form ye DAC ne dear na just say mo amunya ebre etina moto so ehwe ye de madwenche ne mo so mo nsam amode betu dwa no nyame enhia mo pa eye ewo mo bra mo ye de mo say yem ene ne de kan wo hwe ye program yi e dia na ho be hia say obe subscribe to ye channel no say wonya ya na mia eye adoma no eso se ne be nya upload video bia wo so wetimi emia enya eye notification our phone or laptop and answer with tablet eso ebia mo so follow yen our Instagram page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so too much gh me am di dwumede ebe so mo medium ene akua sikapa enchakase enkoma me cameraman Yamsen Jamaica ena ebiam so me engineer Andy Teflon nyame enhwamu nyina medimasi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. At a chair for our quadruple awardisium. Any air conditioned room there. The band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then I location no Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No caddish said you any beer, baby, and a pabedity. Wow, Shanamna. Well, you my dear, be an MBA. I had a 7 appear, bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Namu Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.